Mayam Krumzari adon ingir pes impact news nei rajrong huna hari ba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram nokcheri haukiba mamangi irai numit March ki tarikh kulhumde court na tarakhiba ruling asida lebasagi state taramadi union territory ani da hojik phauba 2014 ki January ki tarikh 13 tukta ki janaba haukiba Lokpal and Lokayukt Act 2013 ki makhada isde karigi damakta Lokayukt corruption bu yengchenab ki damakta laigataba कोई anti-ombudsman, anti-corruption ombudsman की ombudsman body आयुक्त से हो जाए लेनो लाइट भी मरम पियो हाई दोना कोई ruling हम थोक रहे हारी state सिंह तक खान खेवल ले रहे हारी बस की मतंग दादू का कोई state मणिपुर state की वजह से 2011 द कांग्रेस की government हान वो इना मणिपुर कोई लोकायुक्त 2011 हाई दोना पास तो करे दुगा हारी ब bill असी कोई government Unless and pitting 14 the amuk haribo Congress government ge matam sida amuk hana bill se puthoga masi pass torombatana masi 2014 gi October tha makta da act oina su channel la matter act si leire to act si leire matung da hoju phawda within year hariba ayuk hariba body si corruption bu yang singa body si leige tabna habna hoju phawgi onati leitri now it is 2018 March ki 2018 ne suk sangmu matam se leitin leire Supreme Court nasu hujik hange hariba Supreme Court ki question amadi Manipur ki hujik leiba Lokayuk hang bangam dana sem bangam dana constitute bangam leiba sik matang da khana ne ko tanga si impact news ki studio link sindra leiba basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson obiri pa oja says Bijoy Bitramokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us Hueiyen Lanpao Manipuri edition ki Manipuri loan ki Mitai Mayek Amadi Bangla edition and Maki editor Bijoy Hemantakumar Ningomba Ningomba Bitramokcheri welcome to the show appreciate you joining too also joining us People's Resurgence and Justice Alliance PRJA convener Erendro Leichombam Erendro Leichombam welcome to the show appreciate you joining too ahan question si BJP da oja Bijoy da lakchage oja anti corruption cell di government sina BJP no losing baga mention hek lak paga adumak ahan ba khoi cabinet ki mi लाउथोक रे कोई एंटी करप्शन सेल हांगनी हदना फोन मोबाइल फोन न चिंगबा व्हाट्सएप नंबर न चिंगबा लाउथोक तना हुजु फावबा यांग जथरी इवन वेबसाइट फावबा लेर मदुगी अदुबु करी गदमक्ता कोई लोकायुक्त हरिबा करप्शन बु यंगजंगदबा इवन चीफ मिनिस्टर अरगी हाई लेवल की ऑफिसर्स करिगुमा मखोगी मतक करप्शन की चार्ज लेबा तारगदी मदु फावबा इन्वेस्टिगेट तोगदबा लोकायुक्त हरिबा एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन सी ngasi phawba state sigi oina khoi constitute tawba ngamdribno haibagi mam tapi karone koi lokayukta gi concept si gana 1966 ta bagi mayam complaining jina bana sri moraji de sai head na same gi mana interim report of economy adu ida lokpal amadi lokayukta gi idea se introduce tar ko ne adu 1971 da lokayukta se adu yana na adu jara ko matang matang state me am chale adu hojik yang na kan khala hd 2013 ge lor da apoi hojik lokayukta ge movement lokpal ge no sigi father hai ta so ko an hazare kajri wal arguin me am chang kan ma yo la ko gi 2013 December lor da sai da apoi lokpal am di lokayukta ge bill je pass ta rum ne ba si bill je pass ta ga movement je hori ba amadi Arvind Kejriwal masigi bill jidi maya yogde toothless ni ena reject taraga magi hunger strike to amuk haugi ba amuk haugi bas dida ri matung da state ka da khoi lok ayukta ha ya da na hapri hap da kan da sagi lok ayukta hapi ba sing da number 1 point da kamai ta da state sing amate uniform hoy deba amate mana deba samna har da lok ayukta is the strongest side Maharashtra ki no weakest Lokayukta hapa singchida ara moigi uniform mai dam dare Lokayukta singchina masa hojigi ana hazare ga Arvind Kejriwal na charge tawgiba Lokayukta bill ji am sathina soli sidi kaim ta tawunga moi hari se Lokayukta masa mana meeting ma phamaga government da recommendation meba hojigi past tagiba Lokayukta homji masi MNW no MNW da problem ji moina pirakpa suggestion je akogi three person ki body mo interview madida khoi Supreme Court ki retired judge natraga High Court ki kano se retired Chief Justice sim yohan view Vigilance Commission sim yohan view ahum sub state to gi person
sina moi ahan ma kenone next la krise kenone ahan bagi lok palam di lok ekta bill chida makoi gi investigation nam di enforcement keno yaro keno si moi bodies di da adu yaw na tawgen tarkan state ke investigating agency da mu depend tar pata bo adu so another akoi gi local bill masa amwe ba daga keno when anything action look recommend to book tagi ne hai badi ngasagi ana hazara ne hai gi ba khoi gi tutless hai do madu summe ana akan ma lokpal bill ma pass to biona demand to riba adu boza khoi manipur gi wenadi leire act olaga leire no all in the can do generally say madu gi amendment to gi pressure ji la the state khudi makta LOKAYUKTA hapasi lep ki ba hapok de sing si masi lep ki canada semdo kan e khalin da 2016 da akai prime minister chair or cabinet na pass tar ga amu amendment to web amendment to da kanoni ana hazare na mu yang kana yade mana founder father ne lo ko mai khare respect to nei dino ko mana yagi de maram na kanada minister or angam to sing harase moi khidam magi spouse children yagodom ne magi dabi ma so mu leidi adagi sigi akhoi logi amadi historical web mayam ji samjalaga lok ayukta am khan yam lubo point khara mu leidi ko moina semdo busida kari gino da high court ke retired chief justice judge hais dania adugo masagi jahi je 65 hele di asini khoi lu ri se 65 hele di khan ba di judge am manipur akhoi supreme court ki akhoi retired judge am manipur ki ne leitri ko adagi akhoi retired or 65 driba se sima jo ko so problem am so oi riba ada political tradition culture gi matungina kana ta mamang da khone hape idam tamre amapan gi mi ha pase si jo khoi gi praja na yam vehemently opposed to eba sigi hiccup ma side sum leiri aduga hojikuni de aina hije masi sigi petition file kanoni advocate ashini kumar upadhyay se BJP gi Delhi gi leader ne aduga LOKAYUKTA chanadaba half the is the simon Delhi state yori bo in territory of Delhi se Kejriwal masa asi bills yaldri bo moine basi gi point adu mostly supreme court na karigi ai do hajar ke karigi LOKAYUKTA appoint to tribunal constitute to tribunal masi reason pio head na state government adu gi dena akhoi gi misprinter pur ka yaw sigi thari ba PIL se sidi akhoi LOKAYUKTA leader state ching empower to view support pio manpower ha point tha bane ba us lakan da statement direction pigi to da akhoi gi LOKAYUKTA ha ta basi ko station jina hojukta ha pri problem dai akhoi affidavit no piro na 2 weeks piro ko ne ba adu khati affidavit si chayon ani mabani adu maruina ngasagi infrastructure sufficient budget and workforce like the maram je karino have si su masita just PIL si PIL da hangi other LOKAYUKTA ha ba ai sa hai problem yam do adu hoji palam di LOKAYUKTA bel je all right khoi gi to less way na sendok by process me apal chathari eba yam promptly implement on order ke to toothless oiba ki state ki oiba act ama leira bani na 2014 ki se Manipur LOKAYUKTA act 14 zil leire adu oiba target high act se repeal to gani have khoi gi ani have wafum su BJP gi na luching maga mena so kento so high leite ngasi ozana ano bane fresh high ana gi to toothless oiba gi khoi ngai rega leibani have wafum hojik akhoi ra ke hojik ki condition means de na Manipur ki LOKAYUKTA ma thiyo the number at the same time akhoi intentionally delay to nate ba country wide when quite gi luri se LOKAYUKTA gi chana dising amata uniform oi deba khara dana feel away khara dana feel dia aduna bo Maharashtra gi LOKAYUKTA is the weakest daga gi LOKAYUKTA strong thole marak ki state me am gi rating is lei ba why should there be such a an uniform we can say legi duri no ba leba ki lo iter di uniformly chana gadam na uniformly chana da basi okay uniform law ama oina le oi dri si ju oi dri ko okay uniform law pa me have ne do so da hajir ge ada da ngasagi 2013 da lokpalam palam se akhoi gi fact end of this Dr. Manmohan Singh prime minister makadane ada under heavy pressure pass ta na kitang hastily to gi ken su leiye ba adana ni series of
to be accepted by all state and adudi. Okay, atupo manada but differences में आमदे लई है राजन ख्वाइदी के strongest होय बता रगती why can't Manipur have the strongest लोकायुक्त Manipur यो इना कोई लेफम थोक त प्रश्न कोई corruption सु state अमगा सु मानदे so why uniformity handling corruption है भी हम स्वाइ से कोई differences लई है तो ngai के तो है हम हां हौजिक कोई बीजेपी की स्पोक्सपर्सन ना मिनट 15 चंगना हाइबी की मैम तो 15 नेबा सिदा याम सबलमना हाइबदा यारोय ओइरोय सिनेमा the crux of his argument is yaroy oiroy haibane all right natra akhoi gi reason me am pire sida hai smapalam dagi lokai appoint to budo madu praja na yade na hai adu target di bjp ki sarkar lakpadagi secretary su mapalom dei lakpani government palom dei lakpani chief minister ki advisor su mapalom dei lakpani manipur university ki chancellor vice chancellor fu mapalom dei lakpani ba lokayukta gi adu du ta yaroi oiroi haibiri du kai gi robo ai hai tare ai gi ya se kitang na re aduna ai numit tarani chak char gum ke haib du gi phibam du lak to re city these are all excuses excuses to say india gi state I am going to implement the Union territory में हम जो implement तो करे Supreme Court ना उसी का हायरे इबा क्या से order से मान हाय से हायरे इन्हें कहते वो इन्हों अदुक याम करप कोई रेबल लाइबा ना उसी का यू तो उसी का ही हाय बने बा This is the actual translation of Supreme Court's recent statement अदुना I think इसे ना कार सब द we need to save Manipur is going to be of corruption and high give kolau me am do howjik ti minute ani changa ga explain to ba kamai to no yaro ma actually 60 mla ko assembly de lai ja their primary job is to make lawmaker laiba ki praja na noi me am na khoi laiba si ki law se niti niyom me am ko shena she thadora bane ba asidai sida thadu I think, you know, every resign actually if you can't do it. Simai hiding it. You know that Prajana Tauron have a bottom with Taudrobnina Kaikana Duri. Okay, public na Kiba, who need to know me. Same or law. Masi Tabaton Topang and Dragati Makoile, I have any moral ground. I am say resigned. Happening, adu so sida I was Hemantakumar asai gi appoint to bangam the chairperson of the member and puna member on khatang leiba khoi body system bi happening adu da khoi maru ina khoi chief justice ki problem laini habi wa mamang dana khoi selection committee ki opposition leader congress ne amkana hairami marab dana opposition ki leader khoi selection committee ki member manga gi selection committee sina kana member khanji gi habi gi khanbam khangda dana tawgi hojik na mu khoi chief like me na happening अखोगी तौरी बसी हाकी नेकपा ओइना सुम फिल्म उबसे जकी लोक आयुक्त की वासी ngaktang थाइदोखिजे ह्यूमन राइट कमीशन पुलिंग दबनी सही का उस पुलिंग दबनी को कोई बीजेपी की मियां में खनबा बीजेपी गवर्नमेंट सु सही मपुंग फारे उस वो कमीशन लिंक दी ह्यूमन then adagidi akhoi kari haitare amana akhoi RTI gi toriba right to information gi commission number le se sisu commission gi champion member haptan dei so sumai tawduna akhoi hojikti kari haitare constitution gi masak oiraba masa oiriba mayam jing si amata haptabe phima laisine lakpasida ujigi lok kano sisu lok ayukta sisu yorine sisu gandorine ado aina sum khanbada akhoi kano ni government city adum akhoi kare hatare corruption city miyam ni yada banina pam da banina akhoi corruption gi mayok ta lei di haiba leiraga thabak ga sudum onba haitare ko corruption ji yada bani na yada bani ko na haraga ngasagi bazaar manung da traffic police na lupa 10 loba 10 loba aduna faraga hek suspend to bibagumba adagi di officer masa amasu amani torkan hek to bugumba suman to
ngasagi lok ayukta ina lais di krai da lai no hakanda ngasagi kaino sineba maru ibadi ngasai elected mayam sing sineba elected member mayam sing sigi mathak ta kamai tok dana moina sinjat sinja kari tawrigi sinjat sinja kamai tok khokena thijanna na body amu oirini adu recommend tok da badna amu oir kanda mangonda power mayam leirineba masi hab kitaragadi khoi kanona government ro khong amponte ba aregi sahi manga jo madning thau oidoineba lokho keragadi aso ko dine ho paje adu matik mayai leiba potu thamba pam da bagi ra ha pot na sum mayam na khana bagi wan ko ado some ngasagi akhoi gi tamo bijoy na thambir some se de yaw do si chairman oi gadori ba mi se convenor ni khandi chairman ni khandi oi do je lok ayok tagi pai do mi se kana na kanda high court ki retired chief justice sam oi do ni chief justice si hoji akhoi gi manipur da leire hoji leire ka su ma leire har ka ma to oi biu ti yar we ma su atopa engagement mayam le aduga sahi su ma si ka to ki ma nai si de ya phone te ba khang ma sing khakta ne judge ki masai retire to ki badu ka sahi ani hum khak phang badu da oi biu hai du ne koi na hai du se hai ba si leire ba mayam to ki engagement mayam to oi biu ya da badu ki awa ba si mayam le hai badu dum sum me ba adu kari ki no india yam sawi pak sawi india dai ken phang dra bra hai pot ma la adu ne ai hai jari se amuka hajari akhoi yen natraga nganu huran ba madi miam changaga phuraga hali hurale no kari gi no haine maya mangsida mana igi yen gondagi yen ji hurala puramini ne ma phur hali ne aduga somna kanda neta mayam na politician mayam na miam gi lan mayam lut to bududi akhoi na salam ko ga lei salute torga play adu akhoi na mo firal hairaga salali adu di miam lupa saningai le tabagi thangai le tabagi huran jaba huran du sope hum nate ko aduna sairak phangba somna kanda neta mayam na seida hoi babu baya sadna hoi firan hai na satli mayam sina akoi na pun thok kadra aduna sigi port se akoi di sai lok ayukta se ai di matam thangmal labne lowe okay lok labani aduga ngasagi procedure da leiba sai na mayam mayak or natragana mayak hena kanba pamba or natragana hena phajaba pamba habadudi amen torga dum sakhiba yai badum tha tawdu tawbi ai sahi me tawbi yai ba aru assembly me hum kuting gi tawya por hakane ba aduna kang thuna torga di akhoi gi miyam na ningi ba ade government lambi da puningi se honorable chief minister na oi asumba lambi da puna honori se ai masi somda lakane nai thamjak okay sai sida oja Erendro respond to binal ha koi hauji hauji leiba sarkar sina yamna sincere oina manipur dagi tasengna corruption muthat se hai taraga di akhoi ge oja hemanta nazu panbi gi bedo phena rama more gi phena rama huralu bagi su adum mo mayam sagalaga adum pudalli adagi ye na ma huralu bagi su adum mo na changaga adum hat patu paju adum tawe si mayam je akhoi na tawbagi mahutta London da Singapore da America da flat leidana mansion leidana leiba akhoi politician mayam je moi gi paisa si kai di lai no hai bu de akhoi hangning de ba adu leiba ki crore lut tawriba adugum ba kangbu sing do moi ji kitang na ba noi na ni sai du chamalli he hai ba adugum po to pha pun na ba akhoi gi lokayukta hai ba po che thamje hai ba di congress na su yade BJP na su yade hai ba po che leiba if BJP is very sincere about fighting corruption in Manipur, then Lokayukta should be appointed. It should be appointed. So, the constitute to government have any act later 2014 ki act matam to ki government su masi constitute to body system dabna Lokayukta se Manipur ge na act pass warga su body system dre 2015 the Manipur high court of ba madu ki notice hari ne kari ge damu to hojo ba sem drino chahi ama phajal hai October ki tarikh ahum dagi act on kar to bo hojo matang chahi 2015 ki December yora phawbada masi ek body semang am drese kari no amagi government da hang hibulare adubu matam to da opposition ki leader leite matam do koi opposition leitabni opposition ki leader leite opposition mari manga khalai bani na leader leite haidna madu adum thaidoga matam delay tor lekhre adubu hoji ki government se hek lakpaga corruption se fight tone habi yamna fighting spirit namaga lakpani hek lakpaga anti corruption cell hangdoi tuna is it reply to Lokayukta reply maduna mahusin ba yadur madu heavy durupra akhoi sira pentok se anti corruption cell is enough Ras kenta hai jage akhoi na sida law center sema okay parliament ki sema ga mathang laaga tagdurmina atu parliament na hai sidi within 1 year da mai magi Lokayukta se I think sai akhoi Manipur Lokayukta enact to ngam dabi maram mayam pi greba aro siri Erendro nadi mapandigi mayang pusula adu kakta oina high greba na ti adu disa sai na sumpan bagi wane akhoi political difficulty mayam do maram singdo ai
कनो तौजर ख्वाइदगी लुरिसे कनोनिदा लोक आयुक्ता की पाइनर ओइबा अरविंद केजरीवाल की दिल्ली द सेमद्रीबा करिगिनो ओके सिमा हाइजगे को अदगा हजिकी अखोना डिस्कस तरियो पॉइंट सिगी अखोय पीआईएल थालिबन पासे दिल्ली स्टेट यूनियन दिल्ली की अखोय बीजेपी की अकन लीडर ने हाइडी अखोय पार्टी बीजेपी सीरियस इन एनेक्टिंग दिस कनोदा अदगी पार्लियामेंट दा याम सीरियस अमेंडमेंट खर लाक्तोरी खंगना हजिकसे अखोय हापचलुब यादे न मणिपुर की वातो खरसिको अतै अचौब स्टेट मयाम मोसाई स्टेट ट्राई थुई पलिसे मणिपुर से यावबे वादने सिसु अखोय कनो तौद्रीब नेक्स्ट अखोय करप्शन के अगेंस्ट द सिगी प्रॉब्लम से लेरिंग द एंटी करप्शन सेल सेमिदना सेम कन मयाम अखोय ममांग द ओजाइरे न हाइबिग्रे पिओन नम सस्पेंड तरो तोखरे न सि पिओन म सस्पेंड तो तेंग सि फैक्शन फिगर लोइ पुजरे एबा टोटल नंबर ऑफ local पे अब complaints है 530 नी सी मनो डिपार्टमेंट इन द एक्शन लोकल ना 354 एमपी ग्रे रियली होगी पनिश तरो इंक्वायरी तवरी से 307 हां सिकी डिटेल एंगो द ममी मुतालो फैमिली सिंग ए बाजारो को सिदा कोई टर्मिनेट तो गिब अम यावरे याम चाव ऑफिसर याम चाव डॉक्टर अदगी मोस्ट रिसेंटली अखोई सोशल मीडिया दा याम वायरल गिब चीफ इंजीनियर की को अदा सिदा इन पॉइंट तंग थमजगे अखोई लेबा ngak pai si morui ba si government ayam ba lit to godom ni aduga praja gi response yam change ba praja gi cooperation hai tare samna hada ngasi police na criminal ma crime ma khudik chelai je praja na phone tor ini last ro mu convict to ko pe je praja gi marti witness mina police na witness ba ko na ke se log de ba ada sumai to na khoi gi government ne anti corruption cell ga link atana corruption mutar pe gi adu यान वेलकम तौलरिंग से सिदा अखोगी तरक्तनबु सिगी फिगर जे फंगिले तरक्तनबु फिगर में हमसे फंगिले हैबने तो लेटेस्ट एग्जांपल सो दैट ताकरी चीफ इंजीनियर के केस तो चीफ इंजीनियर केस तो द बीजेपी हम तो एक्सपोज तो जगह एक्सपोज में है जगह तारे चीफ इंजीनियर सी एलडीए की एम्प्लॉय नि डिपुटेशन दा एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग विंग द चीफ इंजीनियर उन लाखिबनी रुसा के मखा द डायरेक्टोरेट साबगी केस ता सस्पेंड तो गिबने समरम ओइदना अदा रिपैट्रिएट तब यादबदगी हाई कोर्ट अपील तौर हाई कोर्ट ना मागी सस्पेंशन तो कागा रिपैट्रिएट तौजखरो हानगी कंपनी एलडीएदा हंजखरो हाइबा मिसक अमनी अदु हाइरि मिसक से बीजेपी गवर्नमेंट हेक लापगा 2017 दगिना 2018 फावगी चही अनीगी चीफ इंजीनियर वेना सेम डिपार्टमेंट सिदा लैरनु अतोबर चखरो ना थाखरो मीदो चही अनीगी एक्सटेंशन तौरमबसी लेंगा कोई ngasa oja हाइबा मियामना सपोर्ट तौना मियामना सपोर्ट तौर वीडियो थारे वीडियो दगी केस तो हजिक सस्पेंड तौरे सुमाय तौदना मियामना सपोर्ट तौर फावब सिदा बीजेपी ना चही अनीगी एक्सटेंशन कमाय तौर मेनो बीजेपी की चावना सोइबा म लैरे जे सोइ सिदा इंगांगाना उरबा सिदा बीजेपी मोरल ग्राउंड सोइ सिदा अदम रिजाइन तौम थोक तबरसिने लोइना कनानो तो दिसी बीजेपी चही अनी कमाय एक्सटेंशन तौर मेनो हाई कोर्ट ना रिपैट्रिएट तौग्रो एलडी र थाग्रो हाइबा मी तो कमाय एजुकेशन डिपार्टमेंट दा चीफ इंजीनियर ओइना चही अनी एक्सटेंड कमाय तौर मेनो मदुगी कमाय एक्सटेंड तौर मेनो टिकट पियो अदुगा प्रजाना सु मदुगी अखोगी अगेंस्ट द वेब सगत पियो बा आई गवर्नमेंट से रिएक्ट तौर कनी खाली अदो ngасai श्री एरेंद्र ना हाइगे एमएलए मेंबर रिजाइन तौर काइदो मदुगी एमएलए सिनै होजिमुक्ति तौनिंगदो दि मांद्री अदुगा तौबा याबगी इनफ ग्राउंड पिबीरगदी को अखोई चुम चुम का द फमगा अइना चीफ मिनिस्टर वदे सी तौनी पाहाय हाइबन तब प्रैक्टिकल अदु का द फमगा सु फमद्रगसु 2014 द एक्ट ऑन ग्रबा अक्टोबर की तारीख हम 2014 द एक्ट ऑन ग्रबा एक अमल लई हैबसी बीजेपी न लुसिंग अनोब गवर्नमेंट सिना केमते रियलाइज तौदबरा हाइब एक्ट से मया केमते याउद्रगदी मसी अखोई अमेंड तौगे हुजी बाबू कोई असेंबली सेशन अनी फाउंग्रे केमते तौगिद्री नते माने हुजी पीएल थारी से बीजेपी की लीडर ने बीजेपी पार्टी ने थारी ने ओके अदु कोई मणिपुर अदु चनु गाद्रिसना केजरीवाल कोई पार्टी ने बा मणिपुर दि जासे अखोई स्टेट मसाम ने तौरी म्याम सिदा अदु लोक एकटा जे प्राइम मिनिस्टर ने शेयर तौर एमएन तौनी ने मिखन मथंग मथंग फमदा अना हजारे ने यादे ने तौरी पेरसे असिदि अखोना थोड़े तो ओके ओजानी में रेस्पोंड ओजा एरेंद्र सु ओजा हेमंत प्लीज केनोनिदा की केनो से अखोगी स्टेट लागना लोक आयुक्ता है बनी अदो सेंट्रल लागना है बनी पॉलिसी पास तौरिसी 2014 दे तौरिनी 14 दगी अखोगी 13 के चनब होरे 14 चनब होरेनी को अदो होजिक फावबा लोकपाल की मसाक मैम से सेंट्रल गवर्नमेंट से अब हाफ दी उसको चनदी होजिक फाव एक ती लेरे अखोई याई मणिपुर सब माने सेंट्रल सो हाफ दी सेंट्रल सो बीजेपी ने पाली मणिपुर से पाली अदुगा मसागी हाफ तबगी मरम दो सेंटर ने सना हंदबी मरम दो मियाम ना खंग पांगनी अखोई मणिपुर को खंग पाली
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯛ ꯑꯥꯌꯣꯛꯇꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯒꯦꯗꯣ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯆꯠꯅꯗꯕꯅꯣ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ very sincerely speaking ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯐꯥꯎ it's all excuse ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃ excuse ꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜꯁꯤꯅ ꯖꯒꯪꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯀꯥꯌꯨꯛꯇꯅ ꯁꯔꯦꯡ ꯊꯣꯡꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯔꯦꯡ ꯊꯣꯡꯕꯗꯣ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯈꯤꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯆꯒꯪꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯂꯣꯀꯥꯌꯨꯛꯇꯨꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯣꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯐꯥꯎ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯝꯕꯤꯠꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯡꯉꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯀꯅꯥꯝ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯖꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯤꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜꯒꯤ OSD ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯡꯕꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯒ ꯃꯦꯁꯦꯖꯀ 1000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣꯕ ꯆꯨꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯨꯠꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯃꯨꯊꯠꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट अब हंजन है चाही नई लोकायुक्त पास तौगदबनी अखोई इंडिया की अयाम स्टेट ओन पास तौग्रे नो हजू कईदौरी बीजेपी विल कम हियर एंड सिट हियर एंड गिव यू 30,000 different excuse why you can't implement this लोकायुक्त. Okay, लोकायुक्त सेमंग हम तुम तोंगान रीजन मैम पीरगा लेगनी हैबनी दुगा हजूकंती लोकायुक्त सिदा माया याउदे हैरी अदुबो तसेंगबदी एंटी करप्शन सेल सी माया याउदबनी हैबगी वफम दुनी ओजा इरेंद्र थंबीरी सी अदुबो 9402150000 एंटी करप्शन सेल की नंबर मणिपुर की करप्शन मैम से मुथप गमगदोरीब्रा होय लोइनम मुथप नत्रगसु मसीना कराय फाव मतेंग पांगदो मसी खतना एनफ ओइगदोरीब्रा हाइबगी याम चाव बिगेस्ट क्वेश्चन दुनी मणिपुर के लेजरीबा मणिपुर लोकायुक्त एक्ट 2014 लाइरिबा लगा आसन करगे नमक रिव्यू तौद्रिबनो करगे नमक अमेंड तौद्रिबनो ऑन द नोबल तरजके ब्रेक टाइम तौजरके इंपैक्ट न्यूज में तातनो लेबी वेलकम बैक अदोन 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Thongma Manung Huna Tangasi Khana Jarme Basi Hau Kiba Mars ki Tang Kolomdoi Mamangi Irai Nomita Supreme Court na Manipur Yauna Leba Asi ki Tonga Tonga State Tara Amadi Union Territory Ani da Karige Tamuta Haujik Phaba Lokayukt Constitute Tawdribano Sem Dribano Corruption Tiganab Ge Tamakta Yengsenab Ge Tamakta even Chief Minister Amadi bureaucrat high profile ranking da Leba Mi Sing ओके तमक्ता मखोई मतक्ता थिगनब के तमक्ता करप्शन तौरम तारगदी थिगनब के तमक्ता लेगदब बॉडी से हुजु पाबा सेम द्रिबनो मदुगी एफिडेविट अथुब मतमदा विदिन 2 वीक्स थागलो हाइदना हारिबा स्टेट तरा मदि यूनियन टेरिटरी अनि सिदा खान खेबलारे मसी मतंग दने मणिपुर दसु 2014 का अक्टोबर की तारीख ओम दगी एक्सिलरबनी मणिपुर लोकायुक्त एक्ट 13 हाइदना अदु हारिबा एक्ट असि माया याउदे हाइना बीजेपी न लोचिंग हुजुगी गवर्नमेंट खन बतारगसु करिगे तमक्ता मसी रिव्यू तौरगा मसी अमेंड तोथोगा हेन माया कनबा कर्नाटका ना ख्वाइदे कलेन हाइनेरी कर्नाटका से हेन कनबा मणिपुर की लेपाक लेहाउद करप्शन से करागे से खंगब बीजेपी से मसी चुमथोनगदमत ख्वाइदगी मया कनबा लोकायुक्त बिल अमा पास तौबिरगा एक्ट ओंथोकफिबा करि गाय बिसिन सागी ममांदा खो इलेंद्र नो जाहाइगरे आई 15 मिनट्स एक्सक्यूज तोवे आई ngangi पोइना दु एक्सक्यूज रो ओके आई दा हंगे इलेंद्र ता आई एक्सक्यूज दी ngangi di akoy very honestly excuse top to bottom no ai je feng anybody ai figure what ai yengo se wakan kitang kan no ojana hai karam dun je bang excuse ngatane quality wangan je after you aduna while allegation jinam palen pangang base mase ai ta honjaning ge ba ai ju fake and future pi ge ba aduna hojik ta manipur government na लोग against the leper sokna na te difficulties मैम problem they hijack red no ko adai lok ayukta sina leiren khala sem ko mana only to this recommendation ne to the government
recommendation tawudi maraki hangi Actually, it's inaccurate, and I will not allow him to say inaccurate things on TV. Okay. Praja mi am yeng mana anchor 2013 Okay. ki bill je pare yeng bi. Okay, I'll come to jurisdiction jawe. Okay, anchor Oza Erendro. हाँ bill जो ले रहे 2011 and 14 bill ले I brought the bill with me. Okay, please carry on. I said the people अदुना aina hajar disida akoina phagi dong da khan ngam seriously khana ji akhoi leibak sigi chakhon na ko lok ayuta na to bi recommend to bodani magi investigation si leiroi manipur vigilance police ta depend to dorini ko si mayam si akhoi manipur gi wat to khra si yam chakhot pa state singna masi maban khan ji hari ba are hanjan hari ba lokpal amadi lok ayuta gi pioneer ore ba Kejriwal masamak si mo adopt tong indri ba mo na yam kana pressure piri ba ada digi ngasai akhoi hemana sai ma habi ki ba kano do kari gi huju lokpal hapri noise sida lokpal gi ex da leader of the opposition to mo search committee yaw godam lere ba indian parliament da huju leader of the opposition se laitri ba laitri bi problem je supreme court na relief man pi ba kawai pi gi da huju lere ba situation da leader of the opposition kano yaw dra ka so lokpal gi committee ma TV committee se yaw the valid way na high bi re ko ada ki one further ahead akoi BJP government no ji akoi no amendment to duri se sida leader of the opposition haiba magi well defined terms later ga do leader of the largest party si yahon bayana ba hoji moina contemporary ba sebdo ko diri se sida yaw ri ba okay asigi ba process am chathring ida ada som so ati state me na reject tawring I kan si ko akoi na lokpal bill mayam no pame corruption je mayam no ki le ko marak si difficulty mayam si marta khoi di keno ni anti corruption cell na thabak te dum hori action pali dun ko si nei hygienic di ada da khoi gi BJP government state kisina hekta yaning da ba delay tong adom da project wi no bo hekta yaning da ba din na chete was aina hajabadi 2014 dagi leiraba act ni adu karigumba act si ama matum mayam du yaw da taragadi masi akoi amend to thokpa yai review tokpa yai madu gi matang da sukhana bibe yai habane du jan tak pi khibda inquiry habadi investigative wing amati prosecution wing like habati 2014 gi acts da di masi phajana yawri gani wing ani khak legani investigative wing habadi inquiry wing amati prosecution wing ani mak director mom na head to ne habu marmaduna treatment committee na chairman nam se proposal yawri ba treatment committee si da ngasai gi vigilance commissioner yawa moi suggestion ngakta ni ko keno gi low ayuta me am gi Let me just counter his okay please was Erendro I would like to say pass adu magne bill sida akoi bill je amendment oina akoi act oina lairapane si appoint awudaba ka tangairapne ba sida mage jurisdiction se even the chief minister comes under the ambit of this act aduna chief minister yawi chief secretary yawi adagi MLA mayam moi yawdoini moina London da Switzerland da acho mention sari mayam se koi gi laiba ki political leader mayam sina kai dei lai no paisa investigate tawagi pot yawi sida adagi karai bu magi maya se thawi kamaina independent oigadum no haiba ching mo na details yawe see anybody who can read decent English can read it is available freely aduna oja Bijoy na yamna akoi gi sigumba act amma pass tawba act amma bujibu akoi gi keno Mars the mission thabagi type yamna lu na umtoiba yam luhan bodo poto this is something like a complete excuse okay yamna luhan basi excuse amma khami have yam excuse se oza da fact ma'am oza gi fact oza A4 size da bundle amju pubiri fact is na bi oduga factually pakhum bibira moja fact si oza da le re hetna atopa da akoi gi live panelist amada akoi kitang disrespect mamong da oza na throw to ba city anger ma yong bani na yengbire ba Manipur miyam na su koi BJP bu lan na su ugani oza bu su lan ugani oza gi intention yam na phabo ram ba yengbi where people ram ya do TV da di matu kitang phaj adro oza da fact loi yaw re oza da habi no kari gi da mak no Manipur da lokai ai hajar ki ko hoji lokpal gi matang da mai hajar re na ngasai gi keno ni da ai na si lang bre anyway I sorry I apology to ri ko ado matam khara ko Erendro sai ne anchor oi gen to budu da yan da gi protest ni anchor dis de ling khale ko ado da phajana mum khana da pam ba gi wani da ado hoji gi lokpal bill si gi keno tar ko matam da yam respected ana hazare le ri dina
hojiki akhoi Erendro haibiri do chief secretary kari kan oi yauni chumi se sida magi spouse and the children yaudri na mana akan ma pressure on piri ba that also is being considered by the central government akhoi sidi da akhoi gi lokpal lokayukta bilum pastor na tawbukanda state mayam gi akhoi uniform da bi question of laina mayam ji yengna bam du changi ba leba ki law na chat ke hargadi aduna sigumba difficulty mayam laina ina yam sincerely haijabase excuse ngakten na hanjan hairagadi anchor okay difficulties ni excuse na te haibna takpiri se oza khoi haina balai glass ama yang matam da tangkhai ma thanba glass tangkhai ma hang ba dun mai mi yang khena bagi matungina sonda yenga gina akhoi excuse mamba oza hom gi market yenga na difficulty manja or mani ani ma reality ni I don't know citizen ai akhoi party sina okay in power in sarkar pai haibi khakti neba adisi mathakta aigi akhoi government gi law act gi matang da ina khangjam me share to badane okay lan gera sumera correction to you aduga hekta mananga gi di excuse ni have excuse ni kai dismiss to di usita gi element khara jaw okay eba excuse ni haibani aigi matam mutual respect like the service mutual respect to ni respect so tong se haibani keno se state kudingi oina mag law uniform oigani haibasi mati it is like completely bogus because law and order is that India is a federalism Nepal aduna law and order is within the jurisdiction of state aduna Karnataka ki police ka Manipur ki police ka chamana chai shu pai ga damni haiba laite Manipur ki police Manipur police adu chamana na tongan ba okay please hojiki Erendro na haibiri se law and order the land law habi jabi state ki khena ba yaba area lai ko adaga lokayukta ki matang the last punishment akhoi gi CRPC IPC chanar ko dine ba sidadi uniform oi da ya de ba adaga sumna akhoi gi jail thamba yaba offense na taba akhoi prevention of corruption act le jeni matuna magi makha ta ba adu sum le ye major penalty minor penalty na adaga whereas akhoi gi jail gi no stage yor ko yaw ni khara serious case ta adu gi matang yor di adu boza investigate to gota ba lokayuk se leitra gadi quantum punishment kare hoge de tumda lakha wa phane hoja over to akhoi ne lok ayukta natragana lokpal bill nat ek pale ko jikse sigi si akhoi gi public functionary sing se masigi na chatharba khoi corruption gi charge mayam je thigat anaba body amane masi khoi kano dongna human rights commission dongna commission am leraga mayam na complete adu natte mangonda masi body amani thigat anaba gi magi body magi kana chop role am lay mangonda yaure function am yaure aduga trial gi da lady ba ek nung mayam sing dodi hanagi khoi gi se leba CRPC gi lady or anti corruption gi matang da mayam layu mayam adum sana badum yae ba mangonda functionary mayam yaure ba similar ko adagi Manipur gi matang da lakpase Manipur tang lakpase akhoi gi handaki haugi ba Manipur Legislative Assembly ki question hour matam da kano gi Okram Surjakumar Okram na se minister da wahang amaka hange hangbasi kano ni wahang si atai ganate Manipur Human Rights Commission gi person hap time matang da hangkan da honorable se minister smai khumgi mana khoi gi yam thuna khoi commission je mathau tawlani na man hai kan da kari hakenda masigi kano se nahan makai khoi na ngam da basigi hapa ngam da basigi maru maram di da commission je chairman ogida mi se leita badagi ni na man hai yam seng hai ko hai kan si da mana amuka hai Punjab tagi khoi Punjab High Court ki retired judge ama ngangnare pau phonare mangonda approach to bada haijabada mana yabire moi state tu ki mangonda khoi ma si Manipur satlaga thawak to yare haibagi ngasai kari haitare no objection certificate amaktamak ngaire thuna laani na hai sina takpadi miyam gi wakat se gamen so dum kharden to bojane tawi ai khambada sumai tawdana ngasai gi khoi yam lu po ni hojiki khoina lokpal ga laiba lokayukta laiba si yam lu po ni central government na miyam gi wakat mayam sing sitaraga sem gi bokta thabak to onthok ngamdri se ngamdri kan da Manipur da su kari daw yage si ai khanba ma de sangbrai na khale mayam na so dum haina gi ko aina sum khangbada ngasagi 2014 da fast to giba khoi Manipur gi x Manipur gi x su masi mapangan khoi yam son ba ado mayak yaw da ek ni hai si matam da dum react to na ki ai sa ma ko dum react to gi ba si pot se ado akoina matam da haina gi ba si oh ek ama leregadi mapangan son ba kan ba yare leibu leregadi ho bo re si ha bane akoina sakkatori ba khung si mile lising ama sang ba lambi or ga su ahan ba khong thang ba do adu haure haidoi ne ba ahan ba khong thang ba du oina masi sana ba hawra si adu emen tawra ga loire na khan ge bai wa ne aduna gamena kari
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯛ ꯑꯥꯌꯣꯛꯇꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯁꯨ ꯐꯪꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯞꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯁꯦꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯣꯗꯧꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯕ ꯑꯗ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯦꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯅꯠꯇꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯛꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛ ꯑꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯂꯣꯛ ꯑꯥꯌꯣꯛꯇꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯟꯅꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯃꯜꯂꯦ ꯊꯨꯅ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩ ओके खनबीरगसु याम फजन तौरी हाबने एंटी करप्शन का लिंगदना पनिशमेंट याम पिरइबा थबक्ति तौदनबो तौरइनि हाबने एंटी करप्शन सेल लाइबा विजिलेंस डिपार्टमेंट एंटी करप्शन ब्यूरो गा हाबजल आइसे थबक तो करप्शन से मुथप पामबदगी याम कना थबक्ति पाइखल हाबगी वाफम दो ताकपिरिबने अदुबो ngasa उजान ताकपिगिबा ngसागी चीफ इंजीनियर की माथांग दुदा थिजल लु हाबगी वाफम अखोइना थिगत चौ हाबगी थिगत नबदुनि ngasa एंटी कर अखोगी लोकायुक्त से लेरम तारगदि थिगत खंगा मतमने जा आई नते लोकायुक्त के नते केमदा हाइजिगे अखोगी सर्टेन याम चाखुट पलेबा खरददि प्रजाना पाव पिरुक पिरुक्तबा मोगी सीआईडी न खंगदे अमत खंगदे डेकोइगा थादना अमम तौदना इन्वेस्टिगेशन तौबि शक्ति सि लेयेबा अखोई मणिपुर लेरिबे एसडीस इंडिया दि याम चावबा स्टेट ने हजि पब्लिक की कोऑपरेशन दरकार ले हाइजबाने पब्लिक ने कोऑपरेशन पीदेन तौरो हाइबेन तेबा अदा आइना साइ केनो शेयर तौजनि बदि ngसाइ 2016 की लोकपाल लोकायुक्ता ए की एमेंडमेंट से मासिदा अना हजाराना फैमिली मेंबर्स स्पाउसल याउदेना माने रिजेक्ट तौरगा लेबनेबा सिदा सेक्शन 44 दा याम फजबा एमेंडमेंट नम कक तौरिबा एमेंडमेंट से पब्लिक न दि मसे इंपोर्टेंट ओइदबनि लुनि उगनि करफ ओइबा मी ऑफिशियल और मंत्री और एनी एमएलए फाबा कांदने सर्टेन डेट अम कक्तगी मागी एसेट लॉक तो होनम जंगेबा adana si asset ma'am si loina lauk thom tung da makhata na acquire tor padi nang ji ill gotten wealth ni this professional asset ni khed ne go akoina se nga pha bi isit ba kan da nakana ma han saman thingina sigumba akoi gi positive step khara su central government rei adaga election commission da kari tu si lokal rei ada sumai tau na akoi gi hekta khudaki tawbi yaroi da nimit tholpa hi tu tam tam tholei go khanga ne ta ngan be yadabni yam sawole ba ni सिगी प्रॉब्लम में हम जो एप्रिशिएट तो भी है जब नहीं देते हैं तो जिकी सेक्शन 44 द एमेंट तरी से एसेट लॉक तो अमत यार रो ये लास्ट ईयर हो गरे ना जे अचौबा आईएएस ऑफिसर सिंग एमएलए मंत्री जी वंस एसेट लॉक तो कदी हेलम पोतो फादर न तरकदी इपागी इनहेरिट तरुपनी इदौगिनी अदुगी अदागिनी ना लिपे अबी केनो से सी हाना खाजन बहौरमने ओके एसेट लॉक तो पे हमने स्वाइस ओजा हेमंत रेस्पोंड तो माले एसेट लॉक तो मणिपुर से तो बदी याबजा कइनो ने मसिक से अखोइना याम कन्ना अखोइ सिदा होजिक नाइनाबो सुमदब्राइना खलि कम आई सुमदब्राइना तब मसे अदुम ऑटोमेटिकली अदुम सदना लेरो पोट अमने लेबाइदी आईएएस ओरिबा आईपीएस ओरिजिंग से मोइगी सही खुदिंगी मोइगी इनकम अदगिदी मागी लाइबा मागी सोर्स अदगी मागी प्रॉपर्टी मयाम जी डिक्लेयर तौदब सोयाथि मसिंग असिंग ngarang gi wanade kuida pot amani akhoi manipur na akhoi manipur da leiba IAS officer mayam IPS officer mayam loi tawebo luridi akhoi MPS officer mayam jing sidi tawdaboi wane lais aduga ngasai gi थबक तौरिबा मयाम सिंसे थबक तो बायबदी ngasai MLA ओरिबा मयाम सिंग लॉ मेकर सिंसे पब्लिक फंक्शनरी मयाम सिंसे मसिसु तौइना हायरबने हायबसी अहान बदा कांग्रेस की मतमदा हौजिकती अखोइगी कन तौखिदे लगानो अखोइगी मतमदु MLA ओइगिबा कनोगी लॉ मिनिस्टर ओइगिबा TH देवेंद्र की मतमदा कांग्रेस की मयाम सिगी अखोइगी मागी पब्लिक कन फंक्शनरी ओरि मयाम सिगी मागी प्रॉपर्टी मयाम सिग लौफोंगना कमिटी म सेमगा माने येंगछन होगेबा अदुम तोखरे अदुम जस्ट हौजिकसु बीजेपी की सही मागी कनो सिंग जाम तो लौखोक्ते अरे इलेक्शन मतमदा ngसागी पिकअप भो ngसागी लांदे मागी नुपी पोंद्रे केस में ताबदि नतिको योंगनि सिने बजि लाइसिंग से तंगाई फदना तहम थोपा मथौ रे फंक्शनरी ओइतारगदि आई ना हागदबने अखोइना येंनि अखोइदि हाइबम थोका पोतुदा हाइरक्ट्रे अदुगा सेरान तुरा हाम यावरिसिने मिनिस्टर
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ MLA ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯚꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯩꯗꯨ ꯃꯥ ꯂꯨꯄꯥ 35,000 ꯈꯛ ꯃꯥꯏ ꯐꯤꯒꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯂꯤꯁ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯅ ꯆꯣꯡꯕꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ MPSCꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯗꯕꯅꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯣ ꯈꯣꯡꯒꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ Okay. Sorry, Oza Erendro sir, response to have you. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯖꯔꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯝꯕꯨꯗꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯄꯥꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯀꯌꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤꯃ ꯃꯨꯊꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯣꯒꯁ 2016 ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯐꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯔꯤꯖꯟ ꯋꯥꯏ ꯍꯤ was because Prime Minister is not covered under the ambit. Aduna asengba reason aduna cover se oja akhoi su pajai akhoi yam kumna nainajai sunadagi technical oiba mayam do wainamak hairaga ju kai kana toino akhoi na hairidi MLA umfu leire we want leader just do it haibu akhoi pami just do it tawi nataba just do it tawro action ho proja mayam je corruption jina si ona warne yongara ju Supreme Court gi kero report ama akhoi gi Supreme Court ki MPSC is full quite a few irregularities and hojik in hearing amuk su tawdoine sigi thakti Europe haise it's bad adon hojik pura amuka re-exam tawbagi phibam da lay Supreme Court but this is Classic example. Classic example, hoigi oja Bijoy na habi mena tawudab na te praja na tawudab adumadi ai yajaningde response it starts from Okay. mathak aibugi mukna sakki mahon masaga mamai na corruption targeti akoigi traffic police na lupa do aduda ada mathak Lokayukta is urgently needed. I want to say, just do it. 10 rupees, 10 crore. तो we have. तो कोई की कांग्रेस की तरह मंगा आता तो हमें सुले तो कैसे लाभ नहीं प्राइवेट तो रेन बिरी लिस्ट सुपोंग भी खराब नहीं कोई ऐसे तो ना गवर्नमेंट से ना चाहिए तरह वाइस मतलब बतारे चाहिए तरह बैक सिदा लोकायुक्त अम्मा हमगे न हनर बंददन तो खराब नहीं मोय ngam khidre ek pokti ngam me moy na handa ki BJP no sing magam sen ngam tar gadi okay moy na chahi tra wada ngam to thatra wada ngam medra from every corner of Manipur so na khoba khuna ni khanjai kari have ni Okay, another the correction to jige ko aina hajigi badi government gi any jabane okay record la ngam yeng bi ko adu ni ka ne ta twist ta sin gi baje ta hun janing de sana mateng pang bi contribute to bi habne government ji phaduna function tang na ba okay adu ga tra classic example okay 2011 ahan anyway can say akhoi gi na ngam da akhoi na thatra wada gi na ngam gi khara dringi da adugi krema mang so lo la hari kragi mayam su leire ko fe encounter ta gi drabne jam ko fe ji bi ta gi dreba ari eti corruption gi mai performance khara sum tok jare yam chaw bada khoi prajai khonjil ta ba hore miyam gi nume na mob justice yam handre atung ai bi ko
adagi nahamuksu sidida khoi asedin lakraba ina taweba asedin je idea khoi Sri Brena wasuklo namit tagi lakpa hore laweba okay mamang da anti corruption crusader miam police na kihanbi sigidra in lot pi ko sigi akiba panamak se haire ban me chi kharin ning matu lo na lok thok reba okay people say they are more free to fight against corruption ada moi dele apprehension me ko ki se ai asedin lakba haurini matam changini pura kineba akiba ko ki base अच्छे दिन अपबन मित lakpa hore habani matam de punoi lore education as department ki engineer do ka chahi ani ki extension BJP ga no hai base हायर से करिगुम्बा लोकायुक्त मधु मणिपुर से अच्छे दिन लाए और ngasi मजरके ngasi की थमसी दा ओजा बिजो ओजा हेमंत रंची बता ओजा हम लोग चले appreciate you joining